Hii ni garage gaz adiabatic, inapatikana DRC Congo, Sud Kivu, mu territoire ya Fizi. Tunaalika wanafunzi wote waje kwa wingi, mafunzo ni kwa bure. Hapa kazi ni kila siku. Hapa tuko tunakole kilaka cha pine ili pasuka. Tuko tunakole, tunaparua. Tunashukuru wanafunzi wote wanafika kila siku. Na tunashukuru kila mtu wote wanapenda kazi ya mikono. Natumai tuko pamoja kwenye garage kazi adiabatic. Chef de garage au garage hiyo anaitwa Furahisha Wilonja Idi. Mr. F ndio chef wa garage kazi adiabatic. Garage kazi adiabatic ina wanafunzi wengi sana, na ina wanafunzi wengi. Tunaimarisha kila mtu anayependa kujifunza kazi ya mikono. Tunamwalika akuje. Huyu mekanisie ambaye anakolea kilaka anaitwa Elias iko kazi ya kukole pini. Ndio kazi yenye iko nayo kwa sasa. Tunashukuru sana kabisa kwa kazi yake. Akitia kilaga na akitia na natia tu. Freshi sana, tunashukuru sana kwa watu wote wanapenda kazi ya mikono kabisa. Kazi adiabatic iko hapa kuimarisha watu kupenda kazi, kutumika kazi ya mikono, kujua kazi. Inafanya kila kazi yote, kila tatizo yote inatatua. Ya pikipiki, mashine mbalimbali. Tunahitaji wanafunzi wapate kujua kazi vizuri. Hapa mafunzo ni kila siku mafunzo iko. Karibu sana, karibu. Tunazidi kukaribisha kabisa kwa garage kazi adiabatic from DRC. Takuta chef de garage Mr. F. Takuta chef de garage Mr. F. Kila siku kazi iko, kila siku mafunzo iko. Natumaini tuko pamoja ndugu zangu, tuko pamoja kabisa. Injo pine garage kazi adiabatic utaona kuko compressor, kuko pampo, kuko mashine ya kutia hewa, kuko mashine mzuri sana ya kutia hewa, kuko pampo ya mgulu, kuko pampo ya mikono, kuko pampo ya kura, pompe ya kura ya kutia hewa mpine. Banatia hewa na unarizika. Unapata hewa na unarizika. Get free music on mdundo.com. Machine yenye iko. Natumai tuko pamoja ndugu zangu. Tuko pamoja. Elias iko hapa kukole pine. Pine ilitoboka. Iko mkazi ya pine. Anaparua pine na kutafuta kenye kilisababisha pine kutoboka. Ya anakuta mupine muko kidonda mupine. Njo anakuta njo yenye ilitatiza pine kutobola chambre à air. Chambre à air ilitoboka kufatana na pine iko mbovu. Muko kidonda. Unajua pine ikikanyaga msumari ni tatizo. Inataka kidonda na ili kidonda ndio yenye inasumbuaka chambre à air kutoboka hapa na pale. Na kila siku kutoboka.
Cha kufanya pale cha muhimu ni kuuza pini ya mpya. Unatoa pini ya zamani, unatia pini ya mpya na shambraeri ya mpya juu isikusumbue tena kutoboka. Ila anazidi kukagua na atapatia kiraka juu kimsaidie isitoboke tena wala isitoboke haraka. Ndio kazi niko nayo, na akishatia kiraga ataenda kutia pepo na kompreseri ya kura. Kompreseri ya kura ni butoko na gaji kukura, unafinya buto yako pale, unapata pepo mzuri sana. Garazi kazi ya diabatika inapatikana Kongo Sud Kivu na teritwari ya Fizi. Sawa, tunashukuru sana kwa wanaozidi kutufuata wote, kila siku, kila saa, kila mwezi na kila mwaka. Tunazidi kufunza wanafunzi wa mambo mbalimbali, tunazidi kukaribisha. Natumani tuko pamoja ndugu zangu wanatufuata kila siku, kila saa. Garaji Gas Adiabatike inashukuru sana. Mr. FMWB, Mr. F Chef de Garage wa Gas Adiabatike. Natumai tuko pamoja kabisa.